gerezani, mikono na miguu walikuwa minyororo. Watu waliwatesa wakawapiga, lakini usiku wa manane, badala ya kulalamika, walianza kumwimbia Mungu. Tutaomba muda wote, tutasifu muda wote, kama vile Paulo na Sila, milango itafunguka. Tutaomba muda wote, tutasifu muda wote, maombi yetu yanafika mbinguni, Mungu anafanya kazi. Leo na mimi nina gereza langu, mara ni deni, mara ni ugonjwa, mara ni stress, mara ni huzuni, minyororo inanishika, lakini nimeamua kufuata mfano wao. Usiku wa manane nitasimama, nitapiga magoti, nitaomba, nitanyosha